Bila mi je velika čast i ove godine da imam priliku sve da vas pozdravim ispred grada Sombora i u svoje lično ime, da vam se zahvalim na značajnim jubilejima. Izuzetno me raduje što iz godine u godinu imamo sve više mladih ljudi da se uključuju. Humanost je vrlina koja čoveka čini čovekom. Vi kada dajete krv, nijednog momenta ne razmišljate gde će ova dragocena tečnost koja život znači završiti. Da li kod vašeg rođaka, prijatelja ili skroz negde na drugom kraju naše Srbije. Jedno davanje, jedna jedinica može da spasi do 3 života. To ujedno govori da se vaše dobro delo utrostručuje. Hvala vam što ste se odazvali današnjoj svečanosti i od srca vam čestitam ovaj značajan jubilej.